Gesa hardware Kisii neduke konia ebintu by'ubwagachi asamaguri uranyari gwikera mbabwate chi tiles chirangi chugwa kenyomba chiria cha Duracot emirango chi board cha Gypsum MDF boards chi tap chia mache chi ceiling boards curtain rods door locks chichabi mabo kitchen sinks na chain links na boigo nebintu binde binge batariri miyumu chukisi nsemo ya Former Uchumi Supermarket Makutano Junction neduka ya kabere opposite NCBA Bank nedukende nigere ime yomo churungo magega Yigway Bridge ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega yeste chenene ime yomo chukisumu nigobare asesemo ya Gormaya Street ime yomo chunthiwa nigobare opposite Wachonya Petrol Station naboko bakiresimi asenamba enutisano naibire kiande Eyemo kiandainye isano na ibire isano nemo Gusii enuti isano na ibire kiandamara kabere ibere kianda inye ibere isano na ibire isano Gesa hardware Kisii. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gesa hardware. Ekerole asumu chibuo gembo nechise mochietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebirobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime asenamba enotisano na ibere isano isato Eyemo kianda isano inye Gusii enotisano na ibere isano na isato ibere maragatato Eyemo isano na isato Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii.
magoro benki ya mwancho muligererio Ndizi TV na bwo bwansubo mu Gusii ngwegena ritko lya uri abere ritoero keima na nene kwa birgo kwego kya aso kubwatie mirobero yonsi ya Ndizi TV ekero ritko lya Jumanne tariki 25 cy'umutienyi ogatano narimo umwaka no wechi 2023 na mangagenderete gukorekana imense ya Kenya ekero twarira na ritko lya lero nigo Ensa kwa mirire serikali azimio umoja one Kenya kurawo no muraibu abo mubora ila mulodinga baba okoro musangirikano munene asensemo ya kamkunji ime umucho Nairobi ekero bona bagenderete kwa mirire kegima emirobero ya serikali anene oweti wa komoswada wechibesa gose finance bill na monoko gikeria o comment kwebango asevinto ekero bona bagenderete kugikeria serikali ya Kenya kwanza na watana nigenderete kubeke gurubenene ase abananchi chinga kibatero na tibarigo chiwanja korene nigo barachie kogendera gukora ukorobekana aso kwamireria o serikali iyo ya Kenya kwanza na kwene kiabuna obosibole bwabere bokorekana ase omo Kenya yaragira semo yabona morko bachinga kingo kwarigania SMS Amayia kumanyuna nara ya kubwatira nabasaki baitoto kwarigania kurwa chinsinyo chonsi rogongo rwa Gusii na boigo chinsemo chonsi imeyense ya Kenya ireteriane Everline Osero kirato kubwatira na nere Joshua Auta kabana intu ikomo erio Kwarigania mwancho muliere libone kerongo kwenyore buna sensemere ya Facebook na bakogendera gotonyoro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyoro wetra Ndizi TV News asumutandao Twitter na bogotwitu wetra @Ndizi TV News eri togendere gosanga na boigo kwene gose kwemanyia amange kukwariga ntecha ka centre ya bene kurwase county ya Nyamira awase gatia bamenyi be county ya Nyamira babere bawe sokia na kubwatuka ebirengerero byabo kubwatukana no wetiwa na boigo kubekwesei komoswada wechibesa bo mwaka wechi 2023 no mwaka wechi 2024 nige gati abananchi barokanire bako gikeria umurobero yega na tana nigo orachie kubabera kunguko bwatikana na machikali aroro ase moswado yo nigo nonya nabo egati abananchi babeire bakogokera egetambukire kega asibali bagokana bateruna nigo barachwe sokya na gokora ukorobekana kugikirire kwene kiabuna amaganya y'abakenya bonsi abeire kagwikiraniwa muri kitkorwa se county ya Nyamira job mangi na bakagusanga negati abamenyabo nigo muraibwense Dr. William Ruto abagakobeka SAE asirichiko ria finance bill irirairere okomente kakwebango asegatie binto naboigo ekikereire abakoli emeremo kunacho ebango yo kwagacha chinyumba nigegati abamenyi be county Nyamira bagikirie engane yo gwechuwe finance bill na kobekwa SAE muraibwense Dr. William Ruto na gote ababono nigo bare ange asokorobekana igoro enganeye gotogo soka tokora manda mana kabisa ke korani to wetetea ndamona batakeire because government teli gotegera mwananchi wa kawaida ande bona yasumiringo mwananchi teli go exist ase kwerende ase Kenya iga egendo yoga sabatu igujagira next month intuna manda bona tokogenda chisuguri chiri bakane tena tokujibeka ireko onyege ko chikurugera chimetu itonga bakwanire mambi nga tuchibolie bachikurugera metu indundo yale barugere endekana toigote asebate banigo bali no gwichana okonene asengencho gwechigwa enganeye asebate bambaro chibuna nechikuirera okokonga mono kubugima oche esukari gakyo tokora 300 twatebe tukwe kwirende ne bintu mbigweti mono arenga in fact umurayo ito no muya yebono mna chieterende abwate kero lakini bona chire chiria tuyerete in fact chiachirense unabona mochumbo ito twachora ma uyo kuru Stephen Mugaka agarera agatotebinge gente kyo tiniko gietia akteba ngakwira na saba na inchi bakomukari taeti na eta Nyamira ituko ndio no ni mwete Nyamira atoborie agaetie gente kyo ere ntomo kanyete Ensa moyende mba okoboko ebiliye na goteba nechikoreta amonchererio ase uchumi ya Kenya njabona ngo support serikali yetu nambie ndrete gasi yaye ase nchibesa nchialinge kiganja pi ngakibaswe tobisi
jendo chembia wendrete gasi yabu na bagasi ne konyago to teji tax chinachwe china masikani na abuli bakona maandamano tiaba na maandamano na masikani. President yeto William Ruto tari gochiko kabesa chibesa koruisiko aje gotoretera gaiga ana comment teni omongwano yo Uhuru Kenyatta kera sogete ko obisi ga soka ne chibesa Jones P akakabesa chi deni ekero Mwai Kibaki arweta obisi ga arweta raga tige deni ya 1 trillion. Uhuru asokire kurwa obisi ojire ne deni otigire deni Kenya tubwate deni ya 3 trillion. Bono musikoli okane tari gokabese deni igata getenga tigatona chwe tax egera tuakane deni tugwakane deni Kenya ebe free egera tukikonyora ebinto bichikogwa. Bamusaba muraiwense Dr. William Ruto ne serikali yense ya Kenya kurigereria enganeye elia kabere elinde korobereria abakenya amagimabo. Bono njenara kotabanga gakiesa barai baitu ese ba abana inji bense mota gukura baminto gaki torore ngaki nyasa kuna no murayo yo elinde tonyoro gonchoreria serikali yabente irigereri buya era rigerie muchando mwana inchi abwate na ndi anjera ne birenga byo mwana inchi anyo mwana gakorere njara aba banjera ne gaki mwana inchi na renja ebyo nabyo ebirengereri bamenyi be county Nyamira ase babiri bahokwanira ogwecho we finance bill ase gati abo babiri bakogikeria enganeye asense moyende baba bakwa enganeye okoboko. Gingo reporter ya Ndizi TV korase county Nyamira Job Maangi. Miyamana omurikeito Job Manki asorwa tiororikiranu korwase county Nyamira mwanchu murigererina kwa igule mne birengerero byegati y'abananchi korwase county Nyamira kubwatikana no wetu wa kumuswada wechipesa tugotikana nayo ni gaba Kenya babwenerete kweyarigania asobogimo bokongu bore musyo kubwatikana no wetu wa kumuswada wechipesa nonyana bonigo omo bishop Nemwel Momanyi abereka goteba buna ebirengerero ebinge byaba Kenya nigo byatuguteretware neko komiteria yatenete chibesa ase bungenene igetambukero batebire nati kiarenge ekeronge kigima asibaganire bunanga kiende onsi ekerori chiko ligetiwa abakenya nigo bagenderete babwenerete gotegererwa namagani abo goikiraniwa korengana nerichiko. Abakenya mbate meta sana gukwanira iguru ye increase ya percentage ya 16%. 16% eyo eyange tekoiraniwa ebe nonye nane baka ye maintain ko 60% ya facts le tax bona bintu byakindire umugati bona ngo kigogenda ole goze 250 esukari egenda 300 petroli eyere petroli diesel ama gutetaya na rago tumeka aziki manufacturers bona kirenge ndiko kigokina kire amoyo ngo kigokinare mbeu ngoji kukinere omurimi ngoji gutakabono kibesa kinyinge iyone goja goika asa abantu bagukwama actually ekero okona jomuragia ekegusika goteba okora arengereria bona makuta ngokinare makuta ga okina kirege ndege gukina transport ekine amaguri akine bona abantu mbere goja kwarana abantu bakwarana igobono ino marembe tekwata Kenya inero independence iwono independence steyo ntito algo tayabaga even though pili ya baira appendix ya be cruise still it can be looked at. That is why in law tekwata ke drigo go appeal. Kenyans are going to appeal against their appendix a financial bill so that ege de bibiregererwa so ntirerengia abantu bonsi bayiseneke tomenye ubu wana bantu ko yari gutara namaguru bono montana kya gutara koru tatabe koru Migori kago cha Kisii gose koru Kisii go Migori ta ko nyara igori bana Omumeyo mukoro ase county ya Kisii Samuel Nyangesoni gaborire chikanisa kurasa masabo yo gosabera emakongu au ayogendete koenekiwa imeyense ya Kenya gukwana chinga kyanekyo ko igoru wa busogo chakiwa kwe album ya matera ye kwa ye kanisa ye Adventista ya Ekyoga yo gotoka ase sub county ya Kisii South nigo abaga kugania chikanisa ekyo chikogenda mamincha nabalia gosenalia ganerie na gutumeka bubaba igenwa koenekya bunanko imokeri bare egetambukiro kibwenerete asate birumna inse ya Kenya ne bwenerete kubekwa asa masabo muri keto Brighton Makori no roboti uraso bwikirano abakristo nigo bono banyarire bagosemiwa
akoba maiso na gwetanga kurwase jikanisa jirikira bechi kwegeri amangana yobolimo. Ile spirit tayari imeingia. Watu wengine wameanza kutumia kanisa kwa kuleta mafundisho na mambo kadhaa ambayo shetani anawatumia hata kufanya wale ambao ni wa Mungu kuweza kuingia katika hali mbaya. Mumesikia hata kanisa letu la Kiadventista na makanisa mengine, kuna watu wamekuja na mafundisho ya kuanza kuambia watu kuna kanisa linaenda linafanya watu kama ni mgonjwa ataombewa, atatibiwa, kumbe huko wanahitaji kuwachukua na wengine mlisikia wameenda kutolewa viungu. Ni kama ndrebuna naonye kanisa kere sabantu bagotamana konyora obakonyi. Ni wakati wa hatari kama kanisa, ni wakati wa hatari kama taifa ambapo sasa watu wameona ya kwamba amani ni kanisa na wameanza kutumia kanisa kwa njia mbaya. Kwa hivyo tunahitaji maombi ya ukweli. Waigonya ngeso ni ganyarire gubori abakristo bonsi ikwenda kibunango sabira barense ya Kenya. Bila kuwa na amani hatutakuwa na kuabudu kwa aina hii. Kwaya hazitakuwa zikiimba, hatutahubiri injili. Tuombe amani katika nchi yetu ya Kenya. Na tunaposema kuomba amani ni kumaanisha kule kiongozi ambaye tayari Mungu amemchagua kuwa kiongozi wa nchi. Ni lazima sisi zote bila kuzingatia misingi yote ya kisiasa ama lini, kwa sababu tayari Mungu amemweka pale. Nonye Kenya kegendereta gwetera makongu igoro yo uchumi go serikali igo nyangisa nyareka odabuna. Uchumi wetu, maisha yamezidi kuwa magumu, na hii haitawezekana tu kwa kiongozi wa nchi peke yake na viongozi wengine ambao wako pamoja naye, lakini pia kwa maombi yenu, kwa maombi ya watu wa kanisa zetu zote na taifa kwa jumla, Mungu ataweza kuwezesha sisi kuwa na uchumi ambayo itakao fanya sisi kuendelea katika kazi ya Mungu na pia katika watoto wetu na mambo mengine ambayo ni ya maana katika maisha tunayoishi sasa hivi. Igoro yokungusana na gati ye county ya Kisii amo neria Nyamira. Tuko na viongozi wawili ambao tunajua ya kwamba kama governors wetu tunahitaji kuwaombea, kwa sababu maendeleo yote na yale ambayo tunahitaji kufanya kama community ya Gusii, tunahitaji hawa Mungu awaongoze hawa wawili, Nyalibo pamoja na Harati. Asame ndirebuna okungusana na ukongo takiri gwatanana Gusii o Nyamira mo ne county ya Kisii. Na huu mzozo wako nao ombea mzozo huu uko kati ya Kisii na Nyamira, ili waweze kusikizana, kwa sababu sisi ni jamii moja ya Gusii. Kanisa mwahitaji pia kuweka ombi pale. Juzi kulikuwa na mzozo ambao sio mzuri, kuna wazee wamewekwa pale, tuwaombee Mungu awapatie hekima waweze kuombea, waweze kutoa maagizo na waweze kukata kauli ambayo itakaoleta amani katika community yetu ya hapa Gusii. Ariga kubori abarai kubeke merobiri ya bene kwenda kibunango sira bare ebyewa viongozi wawili na viongozi wengine wakiwa wajumbe MCA na wengine. Kwaya kama hizi ambazo ziko katika madhehebu mbalimbali na wengine ambao Mungu amepeana vipawa kwao. Hivi vipawa haviwezi kutokea na hatuwezi kurealize hizi vipawa ikiwa viongozi hawatasaidia. Ripoti legeta seni Candice TV, Eredariane, Brighton, Makori. Muyamano murikeito Brighton Makori ase oroboti ururu ikranu togotkana nayo nigo muraibense Dr. William Samoei Ruto litkolia rero abagakora egeikaro kyaba waziri murobiro korekana nyomba y'oburayi ya State House imeyo mucho Nairobi ase kerenga kere kyogochora ekamati yera chigotenera amangana yechibesa chirichiteneniri chiamagendro koruo mwaka bwechiribibere na isano wiko mwaka bwechiribibere na meronko ebere nigo omura iwense hatebire buna chibese chio chiteneniri nigo chire we chiringi chibilioni chiminye emeronke 5.3 nemo ase nonya nabo amadeni amange are chise serikali chech county yendo bateruna nigo baochogochore kamati rachikorigereria chibese chio muna kichira chigosokiwa irwe kirania magendro ase chinsemo au
Ensa media kwa mereria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya kurawa numuraibu abomubu Raila Amolo Odinga ni goritkoria rero baba okoro musangirikano munene asegeti ya Kamkunji imeyo mucho Nairobi ekerobona bagendrete kogikeria na kwa mereria emeroberio na boigo amachiko ya serikali okwana chinga kiecho nigo muraibe kiama kya ODM Raila Amolo Odinga agania Kenya kwerusia ase emechando no gotaka nebango anene nsemo ya mafuta iro kwenekya munemerobero ya serikali terigochia goikerana ase gosegoika ekerero kya bananchi kyabeire gekoiwekana. Let us embrace tax boycotts. Let us deny route to the fuel. Let us deny route to the fuel tax by limiting consumption of petrol and diesel. One way to do this is to carpool. Let us arrange to make regular journeys in a single vehicle whenever possible. Give each other a ride. Cut down on non-essential travel. Walk instead of driving whenever possible. I appeal to all employers to allow their workers time to walk to and from work. I appeal to matatu owners to support tax boycotts. While observing safety measures, maintain the current fare, but double your carrying capacity as part of the civil disobedience. Our police officers should support our call by allowing matatus to carry above capacity at current costs so that Kenyans can commute. I appeal to businesses to disable or avoid electronic tax registers, make nil returns on VAT, and instead give discounts to customers. This way, we shall recover the VAT Ruto is taking illegally through the fuel. I appeal to employers to ignore the punitive deductions of employees' salary. Kokwana chinga kiecho igoni gomokonyi bomurayo ibwa Azimio la Umoja One Kenya Martha Karua abeirega komochia serikali ya bono na otebuna ne yogosiria aba Kenya egento bateruna nigo batachie wanchira na kegendere koinekiwa asatebiro na Ruto amona bakori bayemeremo nigo bagwenderete korwa abisi nigateruna aba Kenya nigo bagenderete kunerirwa kegima obosibore bwabo anene ase ogotekeraniwa amagania bo korengana nerichiko. The Republic of Kenya has ceased to exist as we know it. In its place, we have a colonial exploitative regime which we must oppose. Na kwa hivyo, sote tukubaliane ya kwamba Ruto must go. Ruto must go. Sababu ameharibu demokrasia, ameharibu mali ya Wakenya. Hii serikali yaangalia maslahi ya wale mabonyenye na inasema wacha Wakenya wa bagenderete kwa mereria serikali ya Kenya kwanza nigo abara ya bokorwa sensemo ya Azimio la Umoja One Kenya bakanire gochia gokora chingwa na ne serikali buna yarobeire korwa bori tangani erigo ikera okoiwana asikire nonya na baterwe na nigo bawo chikogendera gokoro korobekana kwa mereria emerobero ya serikali asanene barobeire okorobekana gotangani gokoreka chitariki 5 cyomotienyi o 5 na kabere o mwako yega nigo baterwe na nigo batachie kwanchirana owaka nwa kwebango na mono chikogendera gusangiriria birengerero bya bananchi ko bwatikana nemeroberio ya serikali egati ya machiko gose yemerobere ndemenge asinonya nabo mono babeire bako yikeria gusegukana bororo owetiwa we finance bill. Having imposed on us the punitive taxation measures contained in the Finance Act 2023 in complete disregard of our views, we declare an end to the bipartisan talks to which we had sent our delegation in the hope that Kenya Kwanza will show interest in resolving the pro-people issues, including the cost of living. It is time for action. The solution ya pili. From today,
we embark on a campaign of defiance and civil disobedience, which will take different forms at different times, including refusal to pay taxes, whose aim is to force Mr. William Ruto's punitive regime to go home. We the people shall convene on the 7th day of July, Sabasaba Day 2023, which event will unveil a program for nationwide civil disobedience to force the Kenya regime home. We'll embark on a mass signature collection to signal the withdrawal of a sovereignty from officials of this illegitimate regime, including Mr. William Ruto and all elected leaders who supported the Finance Bill 2023. Togotigana na yokorwa sensemo ya Azimio la Umoja One Kenya nige kamati etenereta mangane bochenu ase ebunke nene yarobeirie asobotki kubwatkana na mangana yobokuru megatie kiumbe getenereta obogwenya kia National Hospital Insurance Fund NHIF amone chinyagetari chiabantu nyene askire gotebekana buna egatie chinyagetari nigo chiabere chigosangerera chibesa cha NHIF ase enchera etabwenereti okwana chinga kichege ikaro nabo ko banene korwase kyombekyo kya NHIF amono muri kyo monene bweke bwensemo yobochenu ari kimtai nigo abana kamati abo babere bagoteba buna obotukina burachi kokonya ase okugayana amangana yobukurumi ase sector yobochenu nerabuna aniga gocha magega ye chinyagetari sano na isato kobaka igosaba busa kurwase chinyagetari ekyo kobe kwabyara asomo waziri bobochenu Susan Nakumicha abeirega kwene kyabuna nigo bagendrete gokora obutuki bwimekegima ero kwene kyabuna obokoreri oburonge bwabeire bokorwewa ase kyombekyo kya NHIF nabo igo ase chinyagetari ao intend to open an inquiry because Kenyans cannot be fleeced of their contributions. This committee will not watch as individuals within the NHIF mismanage the public money. NHIF is one of the key institutions that this government intends to deliver on its universal health care. And as a committee, we'll ensure that we hold the NHIF accountable for that. How does NHIF identify such frauds? Do they have a risk? The audit department? All these things here, and one member also asked, what is the organization of this NHIF? Will then provide a more detail so that you're able to interrogate the NHIF and grind down to the finer details of where the loopholes are NHIF can be identified through this committee and whether NHIF have taken action previously or not. Omanchi omulgere litogotigana nayo nigotoko genda ase ensemeria yechigosori awase egosori gati ya Shabana FC nabo igo MCFFC yarobeirie kogosoi wari tkoria rero ase geti yechigosori kya Gusii Stadium ya bage goskyo wekarit koria ankyo chinsa isano chiamambia neye magega yembre nyinke gotwa ase geti ekyo koirera egosori yo gota enekiwa nanigo abateneri babeire bakoboria abagosore bonsi kwene kya unankwero beria bale boikiranu bosio bwegosori eyo Kwa majina ni Evans Mageka, mimi ndio katibu kwa FKF Kisii branch. Game ya leo tulikuwa na game Shabana versus MCF ambayo ilikuwa kick-off ilikuwa saa 9, lakini kwa sababu ya weather ama natural climates ambayo mvua imenyesha ilianza kuanzia saa 7:30 mpaka saa hii. Sasa as officials wa clubs wameelewana, hiyo game itakuwa rescheduled tomorrow at 11 kick-off. Hii ndio naomba watu wetu, sio shida ni natural calamities ambayo imefanywa hivyo. Na sheria ya mpira inasema kuwa kama mpira mvua ikikuwa mingi ama chochote
the alternative ina kitu inafanya tunaweza the following day ndio mpira na wewe. Nataka kuomba mashabiki wetu wote, sisi na watu wote wenye wamekuja. Mvua ni baraka, lakini nawaomba tena mkuje tu kesho. Hii game tumeiweka kesho saa 5 sababu tunaomba tu mvua ishe leo usiku. Muje kesho saa 5. Kesho nafikiri hatutawalipisha. Kesho mtu wewe kana receipt yako, njoo naye kwa gate, utaingia uone game yako. Labda bahati yetu ni kesho. Kwa hivyo nawaomba all fans all over the world, ujeni njoo ni kesho saa 4 saa 2 mmeingia. Tusherekee ushindi wetu kesho. Omario bwa Amayia Ensa ya masenchira ere yobwikiranu korenda ya munaenda mange na ndino chikwenyora senchira yobwikiranu chikoraga chinsa isatogendera kubwati mirobere yonsi ya Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii ere triane Everline Osero kirtwa gwatirana nere Joshua Auta kwene kia bunawe kere asense moyimanyiririo.